Ka kan hun kirang ilakai basketball jong kalau sotun but ka nothing but nets haklang kikan the jong kalu mau ba kilai ora ekanam ladu jong ka open to all basketball tournament balapan long da ka National People's Youth Forum Melim Block ka nothing but nets kai ora nam ladu da ka penlim da lai pukandai lakat kandai basket ya ka kan hun selai ulor kat ba kalau sotun haklang kishan rang kala penlim da nyu puwe la sopo basket ya ka LMB balas kabadai nalu mau ba hakajing kun final hakasing sajany hamadan basketball halau sotun block 6 Hakatiga sngi uba hamlet sandok ling MLA ka Melim constituency uba deru umentri katanat CNRD block uladan lang bansaki ia ka jingil akai final kum ukongsan nang ta orang ba shnong juga shnong laus utun block 6 kinong kitkam ke NPWF bat kiwe kalau utun bat ka nothing but nets kibade kila du kikuri kasong pisa ba marsan po hajar tingka rengkat ka tropi katba ka LMB balas bat ka selai ulor kiyo marlai po hajar tingka lembat ki tropi Lasamru ya kikusnam shimet kum kakusnam most promising player hakilang kishanrang layo do Clement Karshiying jong kalau sotun katba ka ibadat biang langsti jong ka selai ulor hakilang kikentei nang tala samru ya kakusnam most promising team balayo da kakenhun jong kitei lekai jong kalau sotun borok new league team batsura bagantei kebor ban simata hakali ka basketball tournament pada suru ban congratulate ya ka chino palumba nothing else but net bayo bara ya ka nam job ya kitei persa ya sailor batunjuru ya ka team na polo sutun ban telmo ba senrang bakini ya final tidak kami cuma ngadap ka supplement ke bakrau bani ipi kami mtagoski kam kami pi kon samla waman tagaski kelapa purthei bahwa melihat konsensi jongi ketika konsensi jongi ke berspa ba hak badan jengdan jong ki sports person ate kita ki khna ki bai le kai ki bon ba ki player football ki bon ba ki boxers ki bujile boxing ki bon ba ki bujile arm wrestling bardasko balang ba ke tournament ni sokomen bang yoi ki ga sap ko phong jo ki kon samaji ki te bar sunrang hak liang jong jingile kai basketball boroj kata ngi betang football dan liang cuma ngelakan tu di samla no kadai ke benda banjir iki kon sama sab kentei ibran sab bani lekai basketball dina kliang juga ngai ko be gerbang ibi kasim kia bangi sai daga sab pong juki khna ku lekai bat kentei bat senrang bat geskem lengba ke batun gini ki tournament kimi ki player ki batbit ki badrubsen ya kasiet juki hibro ko be bat kermen ru ka pega poru bat ni ban long to the support ke national level pada kira juga kum MLA bersum kia bodon kada kejiki kli kejinge ki samla kejinge ya ke sports man kipor ngamju karna ka kli ab kino ki snong kido samla ki wan beterpania banyak nam ta sports lakalon ka football ka basketball ki badminton ka boxing arm wrestling ngamju karna kli rega mishmat banai tiga mon bat tiga diam batong terpataru Naslo berjuai di bagai kameram junaru om teman pisnor di bagai dilekai ada function tolong berpisuri biru bar bandanru kita infrastruktur lagi kita kibat dilekai kibat bir jika sekian berjuai di yang ni ingin saya ya kue ke stadium kebersamaan ta angtai polumoba kebersamaan saya agar dor kebar sikro san sanlah ilasna saya ya ke stadium ponong se agar dor kebar sikro life menta ingin juga bersama ya keberan football pada kena stadium hangtai ha pomulka light rosan pula dior berkembang keberan football hangtai pomulem umjersi parensiam agador ke balai kurur dior berkembang keberan hangtai apa keberan pampenyo agador sikrur live light berkeni keberan basketball pahile menta tang menta usman pio baliakai tumni nomor bal sumsman pio baliakai nama hamni keberan menta usna ya kena stadium tempat prakurur tingkah Jadi semua kini gila senti bangwana kalau baniram bankesan baru banai nsimpi ki peliar babila ban seichman ki saki pom babila lambakin ki tournament bernai ko play bernges kam lambakin tournament kalau ra ka jinga jam pe jo pi ko konsuma jo conference lambakin tournament man kisnong pio berkindo hakane ke basketball tour nges kam play to ibe ai bagaimana ke jinga itu ke jinga sojumot ke jinga Berjalan sitri kawai kum ki kon sama jong ke konferensi. But ngari tuai pi
ya kini ke basketball dalam pelan terpangru atawai kenurin bagda kalau ban piala di kekol semua jom kembali bersensi jungi bukan apply kampai jam bat hane ne joipi ke basketball tournament le trailang ru berkawai ke US company tech digital ke operate ya ke business ka hangtai for IT park bat hakene Kesizang jom kini ke tournament ngelak pendisplay yakini ki banar refleks jungi bagi angi kun sama jom konsensi yawan cikuman lek scan ang pa katay refleks but amma scan kasi yo ya ka notice the notification for mobile jong pi but hamda kini yo balik apply ya ka kam but ngan free pi nadubos dang kada do ke skimang kada mga ladan live armut isama na po ka konsensi ibalik pendiat ya interview hangtai hapo IT park berkepor yang doni himanta Gedung di kon sama yang kau apply ke kam hantai ko atipat lepan sekarang tai ke flex dan artling tai kama lang ka lat di pi bapin apply jam hantai hapo atipat